Assalamu alaikum arbağıla ballarım. Hanam ese ballar, bugünkü sabakты başlavalarının aldında Kırgızdın ulutluk biyi olğan Karajorgo biyinin ayrım könügülörün toktolup ketebes ballar. Kana ballar, koluğuzdu bel kurçoğu alağız ballar, butuğuzdu aykaştırağız, oң iğni üstü öydögü, sol iğni üstü ılıydı göstöy könügünü başlayız ballar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Azamatsın ballar. Yeni üstü ıldıyga, öydögü başladık. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Azamatsın ballar. Üçüncü könügü ballar. Yeni üstü aldığa, arkaga kıymıldatağız. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ballar. Uşul biydi muzikanın koştuğuzunda bir yolu bileybiz ballar. Azamatsınar ballar, azamatsınar. Gelgile ballar, iki topqa bölünüp alalı ballar. Men aldıma iki katarga tizilgile ballar. Azamatsınar ballar, bugünkü iki topqa bölünüdö ballar. Neyro grafikalık gimnastikanın ayrım bir elementlerin faydalanıp iki topqa bölünübüz ballar. Hazır ar biribizin arkabızga kaalagaanыбыз жарым айдын сүрөтүн, каалаганыбыз толук айдын сүрөтүн тартуу менен эки топко бөлүнөбүз балдар. Толук айдын сүрөтүн тарткандар оң канат, жарым айдын сүрөтүн тарткандар сол канат болот. Бул жакка өтүп турабыз, балдар. Эмненин сүрөтүн тартты? Толук айдын сүрөтүн тартты. Жарым айдын сүрөтүн тартты. Азаматсың. Толук айдын сүрөтүн тартты. Азамат. Жарым ай. Азамат. Толук ай. Ну, сен бияка тарт. Жерге кел. Жарым. Азамат. Толук ай. Азамат. Жарым ай. Азаматсың. Жарым ай. Толук ай. Азаматсың. Толук ай. Азаматсың. Жарым ай. Сен жарым ай болуп калдың. Бияка өтөбүз, жарым айга өтөбүз. Жалгыз калгандыктан. Кана балдар, азыр эми биз эки топко бөлүнүп алдык балдар. Кана балдар, Кыргыздын улуттук оюндарынан кайсы оюндарды билебиз? Ким айтат балдар? Усман? Усман, чүкө оюндары, чүкө оюндарын ордо оюндары кирет. Одарыш, беш таш. Азаматсың. Тоғыз коргоо, кыз кум май оюндары кирет. Азаматсың. Азаматсыңар балдар. Мына биз бүгүн Кыргыздын улуттук оюндары жөнүндө кичине түшүнүк алып алалы. Кыргыздын улуттук оюндарына кыз кум май, чүкө оюндары, одарыш, тогуз коргол, беш таш, топ таш деген оюндары кирет экен. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргыздын улуттук оюну болгон тогуз коргол. Сабагыбыздын максаты балдар, тогуз коргол оюнунун жол жоболору жөнүндө түшүнүк алабыз. Оюндун негизги эрежелери менен таанышабыз. Практика жүзүндө оюнду ойноого үйрөнөбүз балдар. Кана балдар, бүгүнкү оюнда тогуз коргол оюну жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн экранга көңүл бурабыз балдар. Коргоонун кодекси кыскартылган вариант. Негизги жолдо калыстар тарабынан чучулардын жыйынтыгы негизинде аныкталган чечим менен оюнчулар ак жагы жана кара жагы болуп бөлүнүшүп отурушат. Аралыгында таймаш өтө турган жерде столдун үстүндө такта, саат, жазуу бланки болушу керек. Oyun başlamalar aldığında oyuncular taktadagы başlığını tekşerip olağançı oyunu başlama mümkünlük alacak. Protokollarına kol koyuşup durgan
oyuncu olsun menen oyuncular oyununu bildirişet. Utulgan taraf olsun basa yürüyüş. Üst tarafından başla. Saatin cevesinin yürüyüşüne karama karşı ağır bir büyüge gözlem korku salıp Oğuzlu üyden ötüp geçiyormuşda Atandaş'ın kuyruğu üyden başlar ardan ağrı etken hareketli yürüyüşte batayız. Sonunda Taymaş öte duman çeyde solun üstünde tahta, saat, yazı duvar oluştu. Oyun başlamalar alında oyuncular tahtadan buraya geldiğini geçerek kol alışıp oyunu başlığına mümkünlük alacak. Oyun ayaktağından keyin protokollarga kol koyuşup, tutulgan oyuncu olsun menen oyuncular oyunu bildirişet. Taraf olsunbasa kalыс kolgarmaştırıp koyuşat. Yürüyüş. Üst tarafından başlar. Saatin cevesinin yürüyüşüne karama karşı ağır bir büyüge gözlem korku salıp Oğuzlu üyden ötüp geçiyormuşda Atandaş'ın kuyruğu üyden başlar ardan ağrı etken hareketli yürüyüşte batayız. Muna ballar, hazırkı videonun negizinde biz Toğuz Korgol jönünde malumat aldık. Emi ballar, buga çeyin biz Toğuz Korgol'un her bir üyünün özünün atı var ekenin bilet bilek ballar. Bilbeyt elek ballar. Muna bugün hazırkı sabakta şol Toğuz Korgol'un üylerinin atlarının jönünde bilet ekemiz ballar. Birinci üy ballar, at ötmös üy dep atalat eken. Ekinci üy, tekildek üy. Üçüncü üy, dağlı üy. Dördüncü üy, kök moyun. Beşinci üy, bel. Altıncı üy, jaman üy. Yetinci üy, eki tiş üy. Sekizinci üy, tel üy. Toğuzuncu üydün atı kuyruk üy dep atalat eken ballar. Düşündük mü ballar? Ana ballar, hazır Toğuz Korgol oyunun başlamalarının aldında ballar, bizim argımaktın üstündeki kurşundan çüçü kulaktı tartığı menen biz jup-juptu anıktap alabız ballar. 10 kanatlı kurşundun 10 jagынан alabız, sol kanatlı kurşundun sol jagынан alabız ballar. Ana ballar başladık. Kana men sariyet başladık. Açabız. Qancha ekan? 5'te. 5-jup. Bu жаққа өтөбүз. Балдар. Бұл жаққа 5-juптun ошол жерге отурабыз. Қана, дос. Өзүң куржунуңан тарт. 4-cü. 4-jup. Азаматсың. 4-jup. Ла жазылды, ошол жаққа отурабыз. Кийинки, кел. Осылай. Birinci jup, azamatsın. Şu жерге oturabız. Ana. Birinci jup, azamatsın. Gel bu жерге. Ana. Aruke. Ekinci jup, azamatsın. Qara жақтан өтөбүз, ha? Altıncı jup. Bu жерге gidiyoruz. Ак жаққа oturabız. Gel. Altıncı jup. Gel. Azamatsın. Azamatsın. Üçüncü jup alabız. Gel. Dördüncü juppa barabız, azamatsın. Ekinci jup, azamatsın. Gel. Beşinci jup, azamatsın. Beşinci juppa barabız. Azamatsın. Üçüncü jup, Usman'ın yanına oturabız. Mına ballar, biz jup-jupka bölünüp aldık. Hazır oyundu başlamalarının aldında men sizlerdi toptuk bağloo жүргүзөм. Topta jengen okuuchulарды men өзүбүздүн Toğuz Korgol boyunca 10 kanаттын kazanına algan açkoңорду салам. Sol kanattın algan açkosun özünün kazanına salam ballar. Başladık. Kana ballar oyundu başlayırız ballar. Ben sizlerge 5 minut vakit verem. 5 minutun içinde kayızı top
канча очко алгандыгын анан жыйынтыгында эсептейбиз балдар. Кана баштадык. Jup da var. Bir oldu. Şaşpay mı? Şaşpay. Şaşpay. Jup. Tuz açsak болот балдар. Могул жерде, могу үйгө түшө турган болсок, эгерде акыркы ташыбыз ушул жерге түшө турган болсо, үчүнчү болот. Анда туз салынат дагы, бул өзгөчө болгон ташты ошол жерге салып, анан ошол жерден очко чогулсак дагы болот балдар. Убакыт соңуна келип жетти. Эми балдар, биз ушул жүрүштөрдү аяктап койгула. Ушул жүрүштөрдү аяктап коебуз. Жүрүштөр аякталды, баарыбызды тең болдубу? Тең болдукпу? Баштаган адам салгандан кийинки адамдар бир жол жүрүш алганга укуктуу. Бүттү, баарыбыз ошондой эле болдубу? Нурман, сен Барсбек, сен жүрүп кой онда. Барсбек жүрүп кой. 4 таш алат Азамат. Болду Азамат балдар, убакыт соңуна келип жетти балдар. Кана эмесе балдар, бүгүн азыр жыйынтыгын баалап алуу үчүн биз биринчи жуптуку оң канат тобу жеңишке жетти. Мен оң канат тобуна өздөрүнүн казанына 2 очко берем балдар. Экинчи жуп балдар. Экинчи жуптан Нурдөлөттүн упайы көбүрөөк экен. Мен сол канатка 2 упай берем балдар. Сол канаттын казанына 2 упай салдым. Үчүнчү жуптан Усман жеңишке жетти. Сол канат тобуна 2 упай берем балдар. Төртүнчү жуп балдар. Төртүнчү жуптан оң канат тобу жеңишке жетти. Оң канат тобуна мен 2 упай берем балдар. Бешинчи жуптан балдар, бешинчи жуптан сол канат тобу көбүрөөк очко чогултуптур. Сол канат тобуна мен 2 упай берем балдар. Алтынчы жуптан дагы сол канат тобу көбүрөөк очко чогултуптур, упай чогултуптур. Сол канат тобуна дагы 2 упай берем балдар. Кана балдар, биз оюнду жыйынтыктап алдык. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбызды тогуз коргоол оюнун дагы да бышыктап алуу үчүн экрандан мен силерге суроолорду берем. Ар бир топтон 3төн гана окуучу чыгып, ошол суроодон тогуз коргоолду тандайсыңар. Ошол суроолорго жооп беребиз балдар. Кана, бул топтон сол канат тобунан ким келет?
Eldos. Sol kanat тобынан кайсыны тандайбыз? Бар, қолыңмен көрсөт. Суроону оку. Тоғыз қорғалдың тарабынан шыққан. Тоғыз қорғалдың тарабынан шыққан. Малчылар тарабынан шыққан. Азаматсың. Тоғыз қорғал ойыны малчылар тарабынан эртеден кечке малдардын жайып, койлорду жайып жүрүп зериккендиктен ошол жерде койлордун жаткан жерлеринде оюлуп калган жерлерин үй кылып, казан кылышып, таштардан чогултушуп, анан тоғыз қорғал ойыны келип чыккан дешет. Азаматсың. Оң канат тобунан Асылай кет. Кайсыны тандайбыз? Тоғыз қорғалдың қанша үйі бар? Тоғыз қорғалдың 18 үйі. Азаматсың. 18 үйі бар. Отурабыз. Сол канат тобунан Усман кет. Тоғыз қорғалдың қанша адам ойнайды? Тоғыз қорғалды 2 адам ойнайды. Oldu, 2 adam oynadı ekan. Azamatsın. Oң kanat тобынан Айнер. Тоғыз қорғалдың қанша тақтасы бар? Тоғыз қорғалдың 1 тақтасы болады. Азаматсың, тоғыз қорғалдың 1 тақтасы бар екен балдар. Ана отырабыз. Кийинки ана Амантур келе қой. Азаматсың, тоғыз қорғалдың 2 қазаны бар екен. Азаматсың балдар. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбызда оң канат тобу 4 упай, сол канат тобу 8 упай чогултуу менен балдар бүгүн сол канат тобу жеңишке жетишти. Куттуктайбыз балдар. Азаматсыңар. Эми балдар, мына бүгүн сабагыбыздын жыйынтыгында биз Кыргыздын улуттук оюну болгон тоғыз қорғал оюнун дайыма ойноп, кийинки муундарга калтыруубуз зарыл балдар. Кана балдар, үйгө тапшырма балдар, тоғыз қорғал оюнун үйүбүздө агаларыбыз, апаларыбыз менен дайыма ойноп жүргүлө балдар. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбызда Усман эң жакшы катышты, Асылай, Амантур, Элдос, Арет жакшы катышып беришти балдар. Силер азаматсыңар, силер мыктысыңар. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Саламатта калгыла.